traditional stuff, landmarks, it's all in that village, the majority of it. So, welcome, Mrs. Wakeful and your team. Put together. Ya, salo kalaba. Yang sila pia mai ngal fama ko. Kele lopo pele ma boy selo. Selo aya. Ya o Frida. O Kiunga. Asa. No ko pa ya ang ala sina. Ko Mrs. Faithful. Oh, so now we're going to talk about Falealupo, SAMOAN, Asa, Ya, makongo Falealupo ya. Mafu ang mawiling o Falealupo le. O I le mele o I Falealupo sa il kama I ale failawasi fai kaong po. Esi fio kang kay ya. Kiri lang siya way po kang kagano fai ngoi le le kule Falealupo sa siya way lupo. O lisim ya mafuanga nga le mo Falealupo. O makaanga po o biasa kukupu I Falealupo. Iya le la. E fa pe ngoto le lai I Falealupo. Ia olision na mataanga o le vai o mosu. Vai o mosu sa wai le fa pe na. Ia lona longa vai ang vale I Samoa ar tam tau le fiti. Olisi isi mataanga po le mataanga sa fa pe fona tupui I Falealupo teni tito ruin fi au si mai fiti le na ma fu tatau le ia tatau tama ai nga mai ki mai Falealupo nga usu sai le la pe singa la usu mai la o fa finge ka ai ka le o kama ai nga mai ka o mai I Falealupo ka o me le faisua o nga la ai wo fi ai ke la ai don ko fo wo ngalo ro ya la o pese wo mix up ai lo upor pese yo kai lo ya tan ai le tsai fini ya tsam mali la si le Falealupo le no le ma mai le ala nga upule fa pe e au le ina ilau tsma tsa yo fatau le langang o le lau le lumor faleu e fai yo lau le ako e faleu fai fa kau banga ai mafuang moling o le ala nga upu e au le ina ilau tsma itai ona safa sa ile li ngo ya dilo mai ya fi fai poiponga ya le ke kikiosi yo fai no la el kau o el kau banga le fai afa pe maronga ya langa ngole ole lau e fai poipon ya ngai ya sina afa pe de ai fai poipon ngai ya sin ya o lilo mai avala kau banga ya marsi mai ka ia fa pe maloinga ia pe fa pe poli kenge le o sina ia wo olorat ka ya wo ole amakar ka wanga ai wo moe umi le ngoli le mai ba ia mo malo le kumai ka ile sa fa pe ela ki ka wa ma wo le nga fa ling fa e lo mala nga upunga wa au ina ilau tsmai tsa ia ban Kau mak ada lah kau fai kure mak bayang ali fali wa kunang sa percania. Imam nama isi. So like for those of you who wants to understand what he said, I'll tell you after because like it's a long story. Nah. But like the main thing is that Falealupo was where so like you didn't know the English word for the lupo or just
just call it lupos. It's a flying fish. Flying fish. So in Falealupo, so there were two girls from Fiji, right? They came to Samoa and they went to Falealupo. They went from Fiji to Falealupo, and then they mixed the songs because first us girls were supposed to get the tattoo first, not boys. But then when they mixed it, now the boys had to do their tattoo, but not girls. And the other story is about Lilo Mayava and Sina. So Lilo Mayava was the high chief, and so he wanted to marry Sina. So like they were challenging themselves, men's and women's. So like they had to be in groups. Yeah, it was a competition. Yeah. So they had to build houses like Falealupo, like we're sleeping right now. So first the women they finished first because the Lilo Mayama and his group they were still sleeping at that time. So the women were brave enough and smart enough to start their work first. That's why what's that? What? Yeah, that. And yeah, we're gonna end up with our song. Yeah. Yeah, that's all. Patsia, Rum, hey, sound. Lima fuanga iya, lima fuanga lene wailo, Rita Samoa, lima langa atene toa la fea si mai fiti pasadalo. Na mai ai ole tau, masia la pese tutuma, vai mai tata vai le ai le tata o tane, ai ole ala na tata.